Ассаламу алейкум, ардактуу мекендештер, урматтуу жарнама KG каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы. Бүгүн биз Бишкек шаарындагы Рио Мактауна базарындабыз. Бүгүн 11 апрель 2021 жыл. Бул чыгарышта биз жалаң Audi унааларын тапмакчыбыз. Андан эсе мына ушул Audi унаасынан баштайлы. Audi A6 унаасы. Дөңгөлөктөр кышкы, дискалар титан. Жылы 2003 жылкы, объем 2.4. Басы $3800, телефон номер 0553 44 91 94. Şu номерге чалып байланысыңыздар болот. Ички салондор кожаный салон велюр экен. Басын канча деп атасыздар окончательно? $3500 болот экен. Обмен варианттар болобу? Болот. Обмен вариант бар. Краскалар родной, да? Краска родной. Эшиктери да абдан жакшы, ачылып чалат экен, сапат. Биз эми кийинки унааны тапмакчыбыз. Audi A6 унаасы. Дөңгөлөктөр кышкы, дискалар титан. 2001 жылкы коробка автомат, объем 2001 жылкы, телефон номер 0550 94 22 35. Басы 250 миң сом болот экен. Басы канча болот окончательно? 230 миңге берет экен. Ички салондор велюр экен да. Пробеги канча жүргөн? Краскалар родной, да? Краскалар родной. Обмен варианттар болобу? Карайбыз. Обмен вариантты карап көрөт экен. Hazır. Üstteki Audi 100. Pробег 241 миң километр жүргөн, 90 жылкы. Объем 2.3. Басы 200 миң сом экен. Телефон номер 0500 03 48 43. Уна Audi 80 унасы кызыл түстө. Audi 80 B4 92 жылкы. Пробег 207 миң километр жүргөн, объем 2. Бензин моно, коробка механика. Расход 78, басы $3300. Телефон номер 0500 50 65 10. Серебрес үстөгү Audi 100 унасы, дөңгөлөктөр кышкы. Жылы 90 жылкы, коробка механика, объем 2.3. Басы 120 миң сом, телефон номери 0500 03 84 39. Салам байке. Басы канча болот окончательно? 15. 115, 115 миң сом. Обмен варианттар болобу? Обмен варианттар болобу? Билбейм, эми элдер машина предлагать этсе да. Элдер айтса да, эми машинасы болсо обменге болобу десе. Обмен бар. Кара түстөгү Audi унасы. Дөңгөлөктөр кышкы. Дискалар титан. Audi A4. Жылы 2002 жылкы, коробка автомат. Объем 2.4. Басы $3500. Телефон номер 0704 88 88 58. Басы окончательно канча болот? 280 болот турган жер. Болот турган жерде 280 миң сом. Ички салондору велюр. Баклажан түсүндө. Серебрес үстөгү Audi S4 унасы, 93 жылкы, объем 2.6. Телефон номер 0502 01 79
09. Қара түстегі Audi 100, дөңгелектері қышқы, дискалар Титан. Пробег 195.000 км жүрген, 88 жылғы, объем 2.3, басы $5.000, телефон номері 0505 15 33 33. Audi 80 lunası. Дөңгелектері қышқы, дискалар Титан. Audi B4, Audi 80. 94 жылғы. Пробег 224.000 км жүрген, объем 2, моно. Басы 240.000 сом, телефон номері 0709 06 0791 06 38 00. Сәрбіріс үстігі Audi 100 ұнасы. Жылы 93 жылғы, дөңгелектері қышқы. 83 жылғы екен. 89 жылғы екен жылы. Объем 1.8, расход 8.6, бағасы $3.000. Телефон номері 0559 10 80 90. Машинаға балы жақшы екен. Ақ түстегі Audi S4 ұнасы, Audi A6 екен. 94 жылғы, объем 2, бағасы 220.000 сом, телефон номері 0705 10 98 10. Сол руль, коробка механика, ішкі салон велюр. Кенек ұна. Қара түстегі Audi C4 ұнасы, S4. Жылы 92 жылғы, объем 2.3, басы 190.000 сом екен, телефон номері 0551 90 80 70. Ішкі салон велюр, сол руль, коробка механика. Машина сіздегі ғой екен? Басы қанша болады болушы? 170. Болушы 170.000 сом. Кейінгі ұна Audi 100 ұнасы. Дөңгелектері қышқы. Жылы 89 жылғы, объем 2.3, бағасы 110.000 сом. Телефон номері 0551 90 80 70. Audi 100, дөңгелектері қышқы, дискалар Титан, объем 1.8, расход 8.6, 86 жылғы, басы $2.800. Коробка механика.